Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People's Party mentakas kalapalat ya kathup ka baningkong jongki kurtong giban aireng nakabanta ka election MLA House nem arajar at pulai. Hagani kathup ka VPP kalapalat ya ki khatsangut ki kurtong ki badai na rilom khasi jantia. Kini ki khatsangut ki kunthop ya Dami Wanhi El Rembai na Henriu Cleriat Constituency, Dr. Ricky A.J. Singkon, Khatway Umsning Constituency, Havingstone, Kharpran, Khatlai Mauring Keneng Constituency, Bright Starwell Marbanyang, Khatsan Maulai Constituency, Avner Pariat, Khatnriu East Shillong Constituency, Raja Jirwa, Khatpra West Shillong Constituency, Danny Langsti, Khatkhandai South Shillong Constituency, Iban Dublin F. Lingdor, Arpo Maliam Constituency, Winston Tony Lingdor, Arpway Nongthamai Constituency, Arden M. Basayoman, Arpu R. Nongkram Constituency, Doris Star Marbanyang, Arpu Sao Mauplang Constituency, Manbhalang Thaba, Arpu Nyo Pinursla Constituency, Shamlang Wadri, Laipo Mairang Constituency, Overland Imyong, Laipusan Ranikor Constituency. Habakran Shikilat Pathai Khubor Chairman ka State Election Committee Dr. Karachen Ulaong bakani ka thop ka baningkong kadai tang narilom khasi barya ka thop ka baar an sapalaj hakini ki khandiat sngi ki bansawan Ulaong ru baka jingjiet yaki kurtong kadai hadien baladap pensyong nong rem bahaya ka jinglong jingem jongki laki day ki bayahap ni em bat ka thong bat ka nong rem ka ba ka seng ka don haba benrap lang ye kani unong ai ktien ka VPP u Dr. Batskem merbo Ulaong bakomba ka thong jong ka seng ka day banwan ra ya ka sinchar ka bakhuj ka jingjiet yaki kurtong ru la pensyong nong rem ha kani ka benta kum umau ser Ulaong ru baka thong ka VPP ban terwa sho pat ba ka long banwan ra ay ka jingkala ka sinchar khadar haringkat ru baka jing ai jing kai sho pat ba halor ka jingjiet nong mi khaman Hagni kapor ngan puli ka kerteng juga ki candidate ki kerteng bat ki constituency baper te beningkong kerteng ide I dame Wanhi El Rembai na kan Riu Cleriat Constituency Dame Wanhi El Rembai na kan Riu Cleriat Constituency dan candidate baar ide Dr. Ricky A.J. Singkon na ka Khatway Umsning Constituency na candidate balai ide ba Havingstone Kharpran na Khatlai Mauring Constituency candidate Basau di ba Bright Starwell Marbanyang na Khatsan Maulai Constituency di candidate Basan ide ba Avenir Pariat na Khatnriu East Shillong Constituency na tai Banriu ide ba Raja Jirwa na Khatpra West Shillong Constituency. Di candidate Bahnyo di ba Danny Langsti na Khatkhandai South Shillong Constituency. Di candidate Bapra di Kong Iban Dublin F Lingdo na Arpo Maliam Constituency. Di candidate Bakhandai di ba Winston Tony Lingdo na Arpway Nongthamai Constituency. Candidate Bachipo ide ba Arden Meller Basayamat na Arpuar Nongkrem Constituency. Candidate Bakhatway ide ba Doristor Marbanyang na Arpusao Mauplang Constituency. Candidate Bakhatar ide ba Manbhalang Thaba na Arpunyo Penursla Constituency. Candidate Bakhatlai ide ba Shamlang Warjri na Laipo Mairang Constituency. Badi candidate Bakhatsao ini ba Overland Imyong na Laipusan Ranikor Constituency. Kita ki candidate jongi ke menurut pasangan saya pila aktif ya ka nongrim jongi ya ka VPP ka nongrim ka philosophy ke jongi kate ba kesensyar hadar kate ban de ba ko clean politics te nakata bau ni nakaliang ke VPP nila rai ba la dengi rem dengi job ru ngin stick ya kata ba kapisa kam day ban long ban play important role ka jingel election jungi hot kapisa ka don kam na mentaban terlun ki kam tang ba kapisa kam day ban day kata ka benta ka ba don kam ban job election mo kum gile kum ka ngitip menta ka jing trikam je kapisa ban job election ti na kaleng jungi ngim ya hap ya kata ban nginom ya da kata kaleti
kata ting la benong ni dai bu ki kandidat jongi ni la le chegi brio ni la pensai yang rim ki jongi kata ka song ka jing start ki brio baru kum ngitip pentamo ka kai ka bai ni ka state ki jongi namar baka jurthan ki election do pastang kam de ka bakoi te pisem ro baka sokar jur ki jing keno ni kata ka jing bamsap ki bat ni bakalong ka sokar kam la ban function perkam ka badai ka parti jongi hadiam post election na kadon don kam banyo don sokar ro kade on the base of kita ki issues ni ki common minimum program kam de tang ban shu dan bentah government banyo don banyo ka shuki minister ni Andre ka no ka jing rajing ibn don government ka de ban base haki issues le common minimum program kata ka de ka jing perkat jongi kum ka political party kay ka bang ong kubang gaban ni ka press statement ka bang ila ay ka long ba la namar pa ka sarkar don ka jing sya kno ba bamsa kata ka song kibre pamli ka kam song ni ada kibre gi song thu ban lai na ka jing bamsa ti ka mut ki don ka man form alternative namar alternative government kala ban investigate ada kibre kim form ya kim jid ya alternative government la de ki dang jid hi ya ki political party ba don ka government ka mut ka thuya ai kum tu hi namar ba ka government ka ba don langi ni ki party karom la hi ban investigate ya ki allegations of corruption ye ka shong ki ji staff ki ji siam jong gi brief pin pet kum hata manga dum la da ka don allegation of corruption against AIDMK ki bri ki nya AIDMK ki board ki DMK kum hamil sarab la da ki bri ki nya congress ki board ya ka MNF la da Punjab ki bri ki nya ya ka Congress ki board ya ka akali dal ben hadin ki nya ya ka Congress ki board ya ka de kadon bikin alternative government henry hangi ko filap nandu men hadu menta kam don alternative government tika way ka message ka ba ko moin pimene ka de political education ka bing आज ki play ko long ba ada ka state ngi ka de ban protest la de ban and kiyo prang ka gibri pula de ban form ya alternative government om de ga ju si ga ju funding kalong ka fee ko ba fee on funding is very important ngemla hi ban of trikam family pisa you don't come and reach out to the people you don't come here penchai si gibri you don't come like pisa henry the shong pa de ha gibri kubnu but can contribute siya ka party na barngi ngi ya ka transparent funding kabut pa gibri ba ki ai ka pisa siya ka political party kabut ka party can I accountable si gibri ngi ya ta public funding ni ka badwa da gibri ayo ya ka registration tama yung symbol ya lu bentang impat yo so ya apply hopefully I think ayo baki ayo and one thing go take away ka ba kumanya I statement ka ba nami aki kot kubor din ki news ni tak ada kawai galong ba kumaki I ba kani ka sarkar MDA menta ki don sibon ki jingen no bamsap ya ka sarkar kaya hi berot kami kibre kalau man sahabat kan don ko bata kan jingen no kalau ada kibre kalau serius baga stil ki jongi kan lain dengan jing bamsap ki don kam ban ai la ik week political party ki bom don kan sarkar kenang kan yo potential namar ba pilipet aki week state apa don kono ka allocation of corruption ya ka kono sarkar vote sin ki penjob la ki week pat ki political party hindai kata ka shong ki start ki brave kam dai hagi ban right they ultimately da ki brave ki sungpho ya kata ngi pala ban right but no ngi form sarkar tang ba ngi ya form coalition but no ru hindai ya ka principle jung party hinam sacrifice ka principle jung party comes first ideology jung party comes first but the government comes second kawai galang ba kumai ping nile I background check ya kata ngemla banong 100% din long correct ka flow kan don heng ni hang tai tang bakat la kat gai ni ya le hi bet pe ke background jang ki candidates ye bat kenapa kiwe ki candidates kiwe ki politician ki sha approach ki political party ni ngem le pen approach ta te kiwe kenapa ki le pen approach ki sitting MLAs you ne tai bat kenapa ki tingkran jang iwe ni ki MLA ki ong bang adi kadang habri war kala kemen ru namar papa political party ki le pen approach te ni kumla yang tadi ni believe ya kata man sila approach kat you badon tamu ni le dengan parti
Nyapte Pak Ron tu kibri, benda tinggi belah benda iga ya kalasya. Iga benda lasya we benda. Te hindai iga ya iga bagile, ya lagi susu, hindai ada apa consequences ada ni belah. Kele election ruban ai political education si kibri. Kata ke twin objective jong ka VPP. But ka VPP sila benong kedai ke political party, but kedai ke political movement. Ke political movement ke banwan ra ya ke jingla sya election, but ha bangira election lu kam de jingra me ka PPP, but hopefully de jingran ke MPP ngela hi but make some impact ha ka political system but ha society lada ngila banwan ra ya kum kata ka jingla ru la del pa contribution cepat tang ngi tang ibai ibadina menilai ya ta kumong ni vice president ya ka nombor jongki candidates ngin sampai ya hi negisi banwan but kuma pikili benda tu ngene contest nem habro under putli kisit ya kata ngimpat nur hiru ban claim ngin contest nut ka syong hak ya suitability jungi candidates but jingdon jungi candidates mana ada kidon makana bawan pan tiket ru ada kimlong suitable kena mai nomor ba mu party ideology ka party principle comes first kita ikut pagi one second